Naletim na gospodina Alzheimera tik pred vratima trpezarije. Ups, izvinite, kaže on. Ja obično imam starije, ali ne Mari, i vi mi delujete dovoljno stari. Kakav kreten! I gdje baš njega da sretnem? Prutam knedlu, brojim do 10 u svojoj glavi, napravim reset i kažem, dragi gospodine, dame se nikad ne pitaju za godine po bon tonu. Ali on nastavlja u istom tonu. Ma kakve godine, kakvi bakrači, meni broj godina ništa ne znači, bla, 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 bla. Gotovo, tabla. Ima da mi to ne beše namera. Ubila sam Alzheimera. Bez predumišljaja. Nehati, nesreća. Više se niko toga ne sjeća. A pošto ne pamte ko je kriv, veruju da je Alzheimer živ, da opet igra svoje igrarije, da opet muva one starije. Samo po mom slobodnom utisku, Alzheimer muva sve po spisku. Na 25 treći.